जब समाज ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन डेकेट जग्गा व थेवा बिहा ग्वाली याना दिम स्वर्गीय अस्तमान महर्जन या शोकगु पुण्यतिथि लाका लुमन्ती सभा ज्याजो जुगुरु जब समाज यल वंगु बुधबा बागडोले मधुम अस्तमान या छाताले वकिपाटे स्वामा देछागु ख स्मृति सभा जब समाज यलय नाय नाप पदाधिकारी तेस मधुम अस्तमान महर्जन या गुनानु स्मरण यागु ख यसो काले न थो अतरकाले जिम्रो सञ्चालन ल्या निकी सञ्चालन मनो ढेर कि जिसो बिचान यसो काले आफो न चले दे हो आइ करोड को अनसरी प्रकाश पाके हो न ओके न जिम्रो त बिचान सो इमर्जेन्सी स्वान ते हो न अनि ओके जिरो चाहिँ सो लिफ्ट न देमा अवस्था दो जाने लिफ्ट न जिन्छ इसमे क्या हो अहिले प्लस चाहिँ बचाइ को जिसो कम्पाउन्ड वाल न ते दिन जिन्छ इसमे क्या गर्ने लिफ्ट चाहिँ छाते मा रासने फुल लिफ्ट चाहिँ जिसो स्ट्रक्चर हेर्नु जो टिप्स हो यसो कारण चाहिँ जस्तै महानगरपालिका जिसमा आइरिम तया लिफ्ट देख्लो ओठेको लिफ्ट देगा सेक्टर घुम्ने लिफ्ट देगा प्रसन्नता ल्याप्टी जिसमा सोना दुनो आटो हुन चाहिँ आटो एग्रिमेन्ट जा तरिकाले जिसमा जा सूर्यजी आज जिसमा कोटेसन अब चाहिँ जिसमा जा सूर्य सानो चाहिँ मन्त्रालय पाके विभाग पाके हो जाति तिम्रो जुनी छ तिम्रो हेदा अथवा सब जिसमा तिम्रो लागा जिसमा जैन हुन्छ चाहिँ जिसमा चाहिँ ठोकाले कार्यालय चाहिँ कुनै हालत है चाहिँ मेरो फोटो गार्निया राखी बुक चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता अनुसार बुक चाहिँ मेरो संस्थागत न्यायालय चाहिँ मेरो बालक चाहिँ राउन्डले नीति चाहिँ तयारीमा कारखाना वो नीति चाहिँ मेरो बुक चाहिँ स्थानीय कुनै स्वयंले थन्से समाज चाहिँ मेरो बुक चाहिँ भव्य चाहिँ त्यहाँ टिम बुक जसना रुपिन्ट फोटो पछि चाहिँ घोषित क्या उरा घोषित मजिमा ज्याजु मजु चाहिँ स्पष्ट थाहा पाउँदा चाहिँ र नियम नीति चाहिँ तयारीको लागि त्यो चिजमा चाहिँ बोला व्यवस्था प्रक्रिया लागि खोज्याजु कटा जनी जनी चाहिँ उता 2 वर्ष लाग्यो ल यदि दिन 2 वर्ष लाग्यो दिनका चिजमा चाहिँ बिरबार छ वास्तवकाले चाहिँ मतलब ज्यादा लागि दा चाहिँ 1 करोड गयो ल मधुम अस्तमान महर्जन ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन डेकेट एक रोपनी 13 आना नाप नियगु लख तका ग्वाली यागु ख